He whakāturanga taonga Māori kua tai atu ki te pokapū o Parī i Wīwi. Engari ko tōna tino kaupapa ke he whakahoki mai i ngā toi moko whakamutunga i ngā whare taonga o Wīwi ki te kāinga. Kei raro tunua ki ngā rekereke o tēnei tohu whenua o Paris, ko te whare taonga Kay Bronley. Ko tōna āhuatanga motuhake he whakaare i ngā ture o etahi atu iwi. I nā kua tai mai te wā mo te Māori. He mea nui ki te iwi o Wīwi. We have such a specific exhibition about Maori culture, leading with the contemporary aspects and historical aspects of this culture. So it's kind of the first time for French audience to have a Maori exhibition. Mai tōna tuwheratana kua kitea te manomano tāngata, pēnā tūruhi, e keke hoana i ngā taonga e raupapāna i te hitori o te Māori. Nā pakanga, nā whai ngākau, me ōna āhua maha. I want people to remember that we're not people of the past, that actually Māori people live in the present time, that their culture, our culture, is rich and alive. I nā te rereke tana i nāenei mai nā wā o mua, me te āhua hokohoko i nā toimoko, hei tohu toa. I tauai he āhuatanga i waenga i nā whare taonga o konei, ki te whakahoki mai i etahi o nā moko mōkai, ki te papa pupuri ai. I te katinga o tēnei whakaaturanga, ka whakahoki hia mai te toenga o nā toimoko e mautonu ana i roto i nā whare taonga o konei. We close a chapter of experience about Māori culture and then enter a new chapter of an ongoing dialogue about the place of our ancestors. Huri ki nāenei, kei te putatonu nā pātai. The women who get tattoos here, it's very weird. Mā te pātai ka rewa atu nā kuare. I nā te hono o nā whakaaro, mo te ao tō, me te ao hurihuri. Ko te kaupapa nui, ko puta he whakamārmatanga, ko wai tātou. Tini Molyneux, te karere.